conference. Press conference ya Moti
Koko alimu musimula simula Mubadde muli ewaka zituwese zibata mwagala kwewatwaganda kwetuga amoni abikoze okosi buterevu tuli bana ba Buganda akunde ayibene bafe makulu nyondo chuchu omutereka wa Buganda yakiriza yasimye olwokwagala komedi industry ya Uganda yasaga ffenna bana Uganda abantu b'e Kampala musobetinga buli bwetano kyabo kyoba balaguzi wali kuuma shop round ubadeko wana mali musoseko temunawa mujena utambala ate mujena utambala nga muti yegera kubera komedi n'ekyo blaka amatenga tunyisongero enyangabira chansi ali kutoka okutandikira eri muzisendi mira natusesa musesa wali kuma showground lugogo wetugenda okukola kosi muterevu olwokutan Friday tuyingire tano Mtebo ya watu munene ya milioni 3 Brenda mtebo ya milioni 5 komedi ya niwaka ugenda kuwana wakonde labo pamoti sana ndawa neto kuteni komani ya wena tugenda kuwana pengagele banga uyawe maweka bona wakomedi ya nebechalo wena tugenda kuwana wawa inde bechalo kwanu jambo cha bechalo tugenda kuwana wakutan Friday Woman so proud. When we was out of Ugena wali ku press conference wali kuuma so ground oli wane mokweka okutweka tako nga tulo chinga you celebrating a music comedy na so bako mandiro kapondo kidilo musenga kujja muliro onisogenda ku muliro kitendalo 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 yosa musiro kisomo diyo yangu tuli wano kumapera wano tuli wano kumapera production hiyo nayo koko basi side wuyo Zani Kasoto kapapa ni wuyo na tuli na wuyo ndio bala production hiyo na wakuta twende uma sokura twende hapo pamoja kwa barambuzi yana Oliwa mitwale 5 anabaki always looking fresh like a
Emotoka yalakizale. Mapita Moti. Uya Moti. Wakutano luno. Jangu tugende fela tunakuza. Natugende wano kuuma. Tunakuza. Nikatia mitwale 3 ale badi. Mitwale 5 kumulyango. Emotoka yiyo ojiraba. Iyi emotoka. Ekandikire emotoka ojiraba. Iyi emotoka. Tugenda kuuma Lugogo. Press conference. Emotoka buleke down nawe. Emotoka ya buleke down. Nayo yiye. Pisa wano mwatetunava mucho ya moto teri kwepisa wano makala kwepasama onomekashuwati mulomumula muntu weremu olwokutano tubere wali kuma showgrounds Tukirida ku press conference kuuma. If in case you're not busy, you can come and join us. Tukirida ku press conference